kulitna bagi kuning langsat kaberem-bereman meni indahnya. Dan cara kulit orang Pandeglang kuning bangsat kageuneuh-geuneuhan. Dikerok hauk mul albatan batu. Rasul ma anfiul anfi mimiul fami eta pangambung eta hidung ku bangir teh dan cara irung urang Pandeglang doang hulu balukang katinca kekepok bebas. Anfiul anfi mimiul fami itu mulut bagaikan huruf mim Allahu Akbar. Indahnya teh cara mulut orang Pandeglang kos huruf iya cablak. Anfiul anfi mimiul fami nuniul hajib alis pelung. Emang ibu-ibu kuari geus aya halisan dikerok di jeuneuh kumanehna geblek banget. Aneh aing ibu-ibu kuari tolong. Geus aya menengin Allah si halis dikerok usia diganti kieu. Kudu hideung jeung bae balik undangan pamanasan ngaracak eta sia. Tadi beureum dia pikeun hejok katok pak bercareuh cekotok. Gara-gara loba-loba mau main HP sih ya. Eta piang keladi da HP. Jelema kok digareblek. Sok ayeuna. Oh, lamun pusing, lamun gundah pemikiran, jangan rangkel hate, pada rusing, bukannya zikir, bukannya baca sholawat, baca Quran. Update status. Goblok sia. Nyinggung orang pakai status. Kabe pakai status. Makanya rukun umroh yang ke-6 selfie sekarang apa? Lihat jemaah haji Indonesia. Sampai Masya Allah di Masjid Kuba itu yang banyak selfie Indonesia. Main video besok aja pemuda ada jalan jada doang sih. Pemuda di Surabaya embek keur ngajuru di video. Dia lo cek bola ini tolong. Ini mah indung kolot siap keur model video. Suaminya kerja di Jakarta, istrinya wean sama suami orang lain, sama laki-laki yang lain. Waliyadzubillah. Ibu manggeus geus pol, kudu gableng pol, teh mod. Eta cenah kiai butuh hubungan, HP jadul baju ciricit. Anu suarana titit eta betangis. Asal titit-tititan ya udah bahasa laki aing ya. Sebab 2 bulan geus teu balik-balik sebab suarana titit-tititan sih. Sebab titit mah deket ka totot eta. Jadi kalau itu urus hayang tutut eta tah. Anak ibu nu awet dipeuting jadi edan. Dipeuting seserius sorangan we anak. Ya oke jadi anak dia edan. Hongkong di telepon bicara. Tuh gara-gara apa bu? Dulu mah kalau ada kiai, assalamualaikum kiai, punten. Lo banget nih kiai. Aing minum bae, aing gih bae irah dahar, lagi sing aing. Aing tadi itu minum, mereka bubut tengah aing gojai. Punten. Bu. Anak ibu mau main HP baik, apalagi anak itu bawah umur penyakit budek anak ibu. Ceng belikan tomat emak, anak-anak terus main HP. Waliyadzubillah. Pada tomat dulu, kalau dulu pengajian tuh ibu-ibu bawa tas, dalamnya sorobal anam, dalamnya madu sarif, dalamnya tas. Sekarang mahal. Ini kuat pakai HP kok ini. Boga grup WA segala www.com cangcutut ke ibu. Geus kolot dengan tukang ngoyos. Coba jempol jaregrag. Boga HP Android. Atuh nyekelang mencetak ke hiji bijil opat. Mencetak kali 5 bijil dalam diterima nyambung telepon. Terus kalau pemuda geser wajang, saya nama ujang, saya nama geser pesantren terus ke pesantrenna, yang sekolah terus ke sekolahna, supaya dari Pandeglang ini, supaya orang masyhur berkah dalam memperjuangkan Pandeglang berkah, insya Allah. Jelema geus iman ka Allah, percaya ka Nabi, ngagungkeun Nabi, terus nulungan agama Nabi, mengikuti Al-Quran, dapat jaminan dari Allah, ulaika humul muflihun. Itu orang bakal bahagia di dunia dan di akhirat.
kaharti kula ngomong aduh geus kaharti mah sakit bae sebab kieu cek guru kula ge ji lamun ceramah tanya nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can kaharti atuh geusan tujuan ke kaharti kumaha ibu-ibu bapak-bapak kaharti can oh cek guru kula tanya deui ji nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can mending eureun ka capek-capek aing saja putih kaharti bubar otak la ilaha illallah ya kurang doakan mudah-mudahan pandeglang berkah rakyatnya dan pejabatnya dan ulamanya mudah-mudahan kampung orang negara orang kabupaten orang sing jadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur amin ya rabbal alamin sakitu anu kapiatur nuleres taufik hidayah ti Allah lepat kemudian kuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.